umushakashatsi w'umunyamerika mu bijyanye n'ubukungu Mike Patton aherutse kwandika mu kinyamakuru Forbes avuga ko ubukungu ku isi bwatangiye kumanuka kuva muri 2008. Ubushomeri mu rubyiruko kugeza ubu buhagaze kuri 49.5%. Abahanga bavuga ko ubushomeri buri hejuru ushobora guterwa na leta ziba zikiri nshya cyangwa ibihugu biheruka kubona ubwigenge cyangwa bivuye mu makimbirane ya politiki. Ngo muri ibi bihugu politiki z'ubukungu zaramanutse ndetse n'umubare munini w'abaturage urahunga. Hakurikijwe ibitangwa n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe umurimo, ubushomeri bujyanye n'umubare w'abantu bashoboye gukora ariko bakaba batagira akazi bakagashaka bakakabura. Kuri ubu ibihugu bifite ubushomeri bukabije nk'uko urubuga Forbes magazine rubitangaza harimo Mauritania ifite 31%, Bosnia ifite 27.9%, Macedonia ifite 27.9% by'abashomeri, Ubugiriki bufite 26.3%, Lesotho ifite 26.2%, Cisjordania ifite 26.2%, Afrika y'Epfo nayo ifite 25.1%, Ubusuwisi bufite 24.7%, Swaziland ifite 22.3% na Serbia ifite abaturage 22.2% b'abashomeri. Ibihugu byo muri Afrika cyane cyane mu majyepfo no mu burengerazuba bwa Afrika hamwe n'ibihugu byo mu karere ka Mediterane i Burayi nibyo biri imbere hakurikijwe imibare itangwa na IELO na Banki y'Isi nk'uko imibare yagaragaye muri 2016. Nk'uko bigaragara, Mauritania igaragaramo ubushomeri butagabanuka ku rugero rwa 30%, bikaba bimaze imyaka n'iyindi guhera muri 2004 urwo rwego rukaba rwarazamutseho cyane kugera kuri 32%. Abahanga bavuga ko ibi biterwa n'imanuka ry'ubukungu rwatewe n'amapfa muri 2012. Ibi ngo byatumye ubukungu bugabanuka bituma urubyiruko rubura akazi. Icya kabiri cy'abagabo bakiri bato bangana na 70% by'abaturage muri Mauritania hamwe na 70% by'abagore muri Mauritania barangije amashuri ariko babuze akazi. Ikigo cy'imiyoborere myiza muri Afrika Good Governance Africa gitangaza ko Afrika y'Epfo n'ibihugu biyikikije nka Lesotho na Swaziland byose byugarijwe n'ikibazo cy'umubare munini w'abashomeri. Ubushomeri bukaba bwibasiye cyane urubyiruko kurusha abakuru. Muri iki gihugu hejuru ya 1/2 cy'abaturage bose, ni ukuvuga abaturage bari hagati y'imyaka 15 na 24 ni abashomeri bingana na 52.6%. Iki gihugu kikaba ari cyo kiza ku mwanya wa mbere muri Afrika. Ikinyamakuru Forbes magazine gikunze kwandika ku bukungu kivuga ko irangira rya politike yatumye iki gihugu kidateza imbere imyuga, bituma hirya no hino bahura n'ikibazo cy'ubushomeri ndetse n'umubare wa rwiyemezamirimo uragabanuka. Ikibazo cy'ubukungu cyagaragaye muri 2007 cyongereye ubushomeri ku isi nk'uko ikigo IELO kibitangaza. Imibare y'abashomeri yavuye kuri miliyoni 178 muri 2007 igera kuri miliyoni 212 muri 2009. Iki kibazo kikaba cyarateje ibibazo bikomeye ifaranga ry'amayero rikoreshwa ku mugabane y'Uburayi kuko byatumye ritakaza agaciro karyo. Ibindi bihugu byibasiwe cyane ni Ubugiriki na Espagne. Ibihugu nabyo ngo byazamuye umubare w'abashomeri cyane ku isi. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko mu mwaka wa 2017 umubare w'abashomeri wiyongereye cyane biturutse ku muvuduko w'iterambere wagendereye isi. Ibibazo bya politike n'iby'ubukungu bigakomeza kugwira ndetse n'ibura ry'imishinga yashyirwagamo imari. Ibi byatangajwe n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe umurimo IELO muri raporo bakoze ku kibazo cy'ubushomeri ku isi. Ibura ry'akazi mu mwaka wa 2017 ngo ryakomeje kwiyongera mu bihugu bisanzwe bishingira ubukungu bwabyo ku koherereza ibicuruzwa byabyo hanze y'igihugu. Muri ibyo bihugu hazamo Uburusiya, Afrika y'Epfo ndetse na Brazil. Abashakashatsi bemeje kandi ko bitewe n'uko muri uriya mwaka wa 2017 byagoranye guhanga imirimo mishya yaba ku bigo bya leta, umwaka warangiye abashomeri bo ku isi bamaze kwiyongeraho abantu 3,400,000. Bivuze ko umwaka wa 2017 warangiye abashomeri bamaze kugera kuri miliyoni zirenga 201 ku isi. Guy Ryder niwe uyobora IELO yavuze ko mu mwaka wa 2017 umushomeri bwazamutse uva kuri 5.7% bugera kuri 5.8%. Ibi byose ngo bikaba byaratewe n'ingaruka ziri guterwa n'impinduka ziri ku isoko ry'umurimo cyane cyane mu bihugu biri kwihuta mu nzira y'amajyambere, aho ibigo by'ubucuruzi ndetse n'abantu bafite amafaranga menshi atari uko bize ahubwo bazi ibigendanye n'ishoramari ndetse n'uburyo rigomba kunguka.
ubutegetsi bwa Trump ntabwo bwigeze bwizerwaho kuzagira icyo bufasha muri iki kibazo bitewe n'uko ngo uyu mugabo nubwo asanzwe ari umucuruzi w'umwuga ngo muri uyu mwaka wa 2017 yabaye ikibazo gikomeye cyane ndetse agashyira mu kaga ibigendanye n'umurimo. Iyi raporo ivuga ko Trump ngo byamugoye cyane gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje mu gutanga umurimo, ahubwo bigatuma abashomeri biyongera. Mu mwaka wa 2017 isi ngo yahuye n'ubusuhuke bw'abimukira bashobora kuzaba berekezaga mu Burayi gushaka amaramuko ari benshi ugereranyije n'indi myaka. Imibare iheruka gutangazwa muri 2016 mu kwezi kwa karindwi n'iki kigo cy'ibarurishamari mu Rwanda NISL yavuze ko ubushomeri buri kuri 13.2%, bivuze ko mu bantu 8 harimo umwe udafite akazi mu Rwanda. Ubushomeri mu bagore ho buri kuri 13%, mu gihe mu bagabo buri kuri 12.9%. Mu mijyi hari abashomeri benshi no mu byaro kuko ngo bangana na 15.9%, mu gihe mu byaro ari 12.6% hano mu Rwanda. Nguko uko muri rusange ikibazo cy'ubushomeri n'imibare itangwa n'ikigo gishinzwe iby'umurimo ku isi kibitangaza. Bigaragara ko iyi mibare ikiri myinshi ndetse ko dukwiye gushyiramo imbaraga ba rwiyemezamirimo bakiyongera kugira ngo hagabanuke ikibazo cy'ubushomeri ku isi, cyane kuko ubushomeri bwiyongera ari nako uburwayi ndetse n'ibindi bibazo bigendanye n'ubushomeri bikomeza kugenda byiyongera. Uko abantu bahinduka abashomeri ni nako bishora mu ngeso mbi.